patumi pai ni phai engkar troxiar ni Saint Joseph Church Malaysia long kardoma hem kimi kangpupon bangsa me along alhiaman pen Bishop Paul chetongdun la pen me sitame Bishop Paul pensi chepahem pupon lo la pen bangso kardoma hem me phula pen chun bang pen nang kapachini dun ke nilitum tangka poisa chibirti la pen kangdat asai ke claim pensi pineng an ke patang pon lo la pen Bishop Paul pensi tame nang chirap dun pusi pherang kya thengnu ningje pon la pen bangso me mesen pen pachun pon lo nili pen luka sangma report inglong kriya birta to bina tuma bangso program ko pia program sang to ngi thek lo masa program ni tinggi tiga lah sedang tang ni tuma char sa hem 2016 ni tunam sakwa masuk program masamo pinaan rong sibat en mondilisi ni tum kanglat ketelu pen ni tum penaan bak klem lo masih ini deh penajoksi ni tuma akihai Bishop Paul ajo tagalila ni tum hanang kerap dun akihelu pen sponsor ni tum hanang awan pi padar tong pen padar bini pen padar binut bahai la kado gawe ni tum han pat sepa nangrap ni si ini lagi kitam tang ningkan suri ini rai program ningkan an laso gerja hem ke hidup penajob ni tum penan siksa lo seta ni tum hanang kerap nang ceto tum fokus ini yang ke laso gerja hem kita heglo pen ini ni tum kati hon ni tum Bishop Paul bangsi laso gerja hem ana pang bodai lo kapana nang phan bodai si ini la kato gawe keceto korte ngir anta ni tum ningarong mesi ana ma phan chorulo tapi nona phi adun thu bangke nilitim ke damtang la kato gawe ke tu kesuntan seta ana makang hon la pe kato gawe tondra pa akang hon sirwat pe na joksi itmi se no pran pen ini nikan surhinira ini agosa ciklo inkoira proxy ani an kaso girja hem long pasi kato gawe phanta ni chorulo la pe ni aklong pen la kato gawe ke tong phanta ni likar rom pina